Nakatup usangat uperta yang ay kubli pi baro akan ke step ke spotrek unailat arjar pusau. Bat ngidon ke breaking news ke kot khobor Shillong Times ke bami mentaksi ke spotrek unailat arjar pusau kala ay ke khobor ba laingot neki MLA je keseng Kongres. Kilak ban penyesok nene Rung no asya keseng National People's Party. Let's say kenika khobor kam so phalashu namar kini kiski ki bladap. Keladon ke khobor kawami napok-napok bakadon ke jengki akaseng Kongres ban wengno yau Presiden jo keseng uba Vincent Erchpala uba meta udon napok United States of America. Amtip ka ikadaw baka Kongres ka ki kemne wat hadian ke jeng job jeng usalang sangma napok tura kum MP kebun ke perkat baka seng Kongres kan klaim biang henrei kembaka pau kalanak telot mat umtang bakalanak telot kalanak paj Kibatmu ban Rung no syaka NPP kilong u Dr. Siling do MLA jaga umsning walang mersua u Presiden jaga MLA Parish Congress Committee. Wepat udai ubak Charles Marngar MLA jaga seng Kongres tampak mau hati u blog ro jaga por u MDC jaga seng Kongres ka baka seng kele Liang baka NPP hak HDC. Baka Gabriel wa alang uradan lupa kejadian baka NPP lembaga jaga Liang ka seng Kongres Bat NPP apa Khasils Autonomous District Council. Berbasak mata long stang ubak Rondi Viling do. MLA juga melim ulang ruka juga por MDC. Bertilang bat ke NPP apa KHADC. Ulang mata unung ilam jaga Liang Pyrshah. Imat kini kila ingot kila kenjeng bahalupa namar baka an kentap sanglan dika anti-defection law kasyak ba laingot nak sangut ni lai mata ni sabunta kila penyesok bak kena saing bak kanum ketak setia ya ka tension lu jong constitution negeri India. Habala persamaan wajib tip kai kada ba pelongi kini kilangot ban mino nak seng Kongres bat ban rubish ke NPP ke jubab ka balayo neki parlok ki bajan e bat ki kalong. Kalau dadon hapa Liang Pyrshah amla le Eiei ni amla banyarap ya ki ba. Kedai jeng shisha baka politik sepak MLA hikalong. Pidan Liang Pyrshah Phim Eiei tanggap dan kabor kenyo ban rekam. Hendai ke khobor ke bidang yo ke thu baka dan jeng Pyrshah. Mentang bandung tang kini ke laingot dari bandung senan dak seng Kongres berkawai. Menyesok no baka sarkar MLA Democratic Alliance ke baar.